वीडियो दा बेंजामिन नेतन्याहुगी खुसा तरुक उरकपदगी सोशल मीडिया दा हौजिक यामना कन्ना सीखरे हाइना nganगना सकनरिबा सी तसेंगना चुमलब्रा हंगनखरे पनबा याबदे ईरान गा लान हेक सोकनबा हौरकपदगी इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहु मियाम ममांगदा थोलकपा उखिदबने रिपोर्ट असिगी मतुंगिना इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की माइकैदगी थादोरखिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो अदुदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहुगी खुसा तरुक पालमखिबने मरम अदुना लान असिदा ईरान के अटैकता बेंजामिन नेतन्याहु सीखरे हाइना फोंदोकनरिबादु तसेंगनमक सीखराब्रा हाइबगी वाफम लामैगुमना सोशल मीडिया दा संदोरखि AI की वीडियो अदुदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन ना ईरान का हुजिक सोकनरिबा लान असिगी मतंगदा फोंदोखिबने सोशल मीडिया दा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन सीखरे हाइना फोंदोरखिबदगी महाकु नुंसीजबा अमदी सौगतपा मियोइसिंगना इजराइल ना महाकिदमक सिक्योरिटी मतिक चाना पिबिद्रब्रा हाइबगी वाफम कयासु लेपा लेतना हंगनरखि हाइरि लान असिना मरम मोइदुना मिडल ईस्ट की मनुंगदा लेरिबा लेबाकसिंगदा अचौबा चैथेंग कया फंगबा होख्रे अदुबा लान असि हौजिकसु लोइसनबगी ममी अमत्ता उबा फंगदना लेरि नुमित 15 सुरबा लान असिदा ईरान ना पुन्ना मियोइ लिसिंग अमगा चामरी निफुमरी रोम सीखरे अदुगा मियोइ लिसिंग 19 गा चमगा यांखैमाथोइ रोमना चावना असोकपन नंखरे लोइनना लान असिगी मनुंगदा ईरान खुद हंदुना लांदारकपदा अमेरिका की लानमी 18 सीखरे अमसुंग चामगा यांखै रोमना चावना असोकपन नंखरे इजराइल दसु पुन्ना मियोइ 15 सीखरे लिसिंग 2 रोमना चावना असोकपन नंखरे ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समुद्र की लंबी थिंखिबगी खुदोंग चाबा रशिया न लौदुना थावगी ममल तांगना योनबा होख्रे हाइना फोंदोक्ले पनबा याबदे यूएस इजराइल अमदी ईरान की लान असिना मरम ओइरगा ओमान अमदी ईरान लेबाकनी की मरकता लेरिबा समुद्र की लंबी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लंबी थिंखिबना मरम ओइरगा मालेमदा थावगी अवाबा चावना मायोकनबा होरखिबने असिगुमा फिबम असिदा रशियाना मखोइगी थावगी ममल अमुक्का हेन्ना तांखतना योनबगी थबक चथबा होरखिबने थावगी अवाबा चैथेंग असि हौजिक इंडिया दसु फंगबा होख्रे मरुप ओइरिबा रशियाना इंडिया दसु थावगी ममल हानदगी तांगना योलखिबने अदुबो एक्सपर्ट खरनदि रशियाना थावगी ममल हेंगना योलक्लिबा असि ईरान की लान मरम ओइरगा नत्ते अमेरिकाना रशियादा अथिंगबा कया थमजिलक्खिबदुना मरम ओइरगा थावगी ममल तांखलक्खिबनी हाइरि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थिंगजनबा होनबा असिदा खुदोंचादबा कया मायोकनरिबा साउथ कोरिया जापान अमसुंग अतै लेबाकसिंगना समुद्र की लंबी असि मखा ताना हांदोक्तुना थमनबगिदमक मसागी जहाजसिंग थाजलकनी हाइना यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना थाजबा फोंदोखरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजता मकोक कक्थतख्रबा लेबाकमना मखा ताना थ्रेट तौबा ngamdanaba समुद्र की लंबी थिंगजिनबगी चैथेंग मायोकनरिबा चाइना फ्रांस जापान साउथ कोरिया यूनाइटेड किंगडम अमसुंग अतै लेबाकसिंगना जहाजसिंग थाजलकनी हाइना ट्रम्पना सोशल मीडिया दा फोंदोरखि ईरान की मिलिटरी मपांगल असि यूएस मिलिटरी ना चाद चामा थुगाइख्रबने अदुबु मखोइना माइथीबा नंगलबा फावबदा ड्रोन अमानी कापसलकपा माइन बॉम अमा थादरंबा अमसुंग मफम खरदा नत्रगा समुद्र की लंबी असिदा अतेनबा रेंज की मिसाइल खरदी कापसिनबा ngamli हाइना ट्रम्प न हाइखे यूनाइटेड स्टेट्स मिलिटरी न मखा ताना ईरान की समुद्र मपान की लमदा बॉम्बिंग तौगने अमसुंग ईरान की बोट अमदी जहाजसिंग कापथबगी थबक चथगने फिबम अमदा हेक्ता अथुबा मतमदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असि हांगदोकपा टेक्ता गाइदबा अमसुंग नेंखा तंबा मफम ओइहनगनी हाइना ट्रम्प न हाइखे ईरान की लोसिंगबसिंगी पाव पीबदा $10 मिलियन पीगनी हाइना यूएस न लाउथोखरे ईरान की अनौब सुप्रीम लीडर अयातोला मुज्तबा खामेनेई याउना लेपा की सीनियर मिलिटरी अमसुंग इंटेलिजेंस ऑफिसर सिंगी मरमदा इंफॉर्मेशन पीबदा $10 मिलियन फावगी मना पीगनी हाइना यूनाइटेड स्टेट्स न लाउथोखरे स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट की मतुंगिना रिवार्ड तदु ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का मरी लेनबा ऑफिशियल 10 दा टारगेट तवी हाइरि ईरान की 1958 की इस्लामिक रिवोल्यूशन की मतुंग दा सेमकिबा मिलिटरी फोर्स असि सुप्रीम लीडर दा सौगले अमसुंग सिया क्लरिकल एस्टैब्लिशमेंट ngak senbagi thabak military force asida sinai
Mozdaba Khamenei, Mahaki Apokpa Ali Khamenei, Iran gi atai makok thongba official mayam ga loinana US amasung Israel na February 19 da ladaduna hatkraba matungda handakta Iran gi supreme leader waikibani. Yumthangnaba leibaksingda target tawba lepnaba Hamas na Iran da taksinkhre. Palestinian Islamist movement Hamas na Iran da yumthangnaba leibaksingda target tawba lepnaba taksinkhre. Tangna thokpa pillamada Hamas na international community da su February 19 da hokiba Middle East ki lan loisinnaba thabak tawnaba taksinki. Lan asigi paukhom international norms sing amasung law singi matungina leijaba upai pumba sizinaduna pinaba Islamic Republic of Iran gi hak saugat movement asina Iran gi sininau singna yumthangnaba leibak singda target tawba lepage apamba phongdokli haina Hamas na thadorakpa cherol amana phongdokki. Hamas na phongna Tehran da asigumba appeal tawba si ahanmani. Gaza da Israel ga chahi ani mang takpagi masak koiba lan sokna khiba Hamas na international community da so hojik thokliba lan khudak te lepna ba thabak tawna ba taksinkhre. US amasung Israel na Iran da landaba hokhiba ahanba numitta Iran gi supreme leader Ali Khamenei hatkhiba do tamthiba crime amani haina Hamas na yaningdaba phongdokki. Ayatollah Ali Khamenei na matam sangna Palestinian movement phongna sogalaga lakhiba adu Hamas na masak khangba utki. South Korea amadi America gi lanmi gi apunba military exercise tawringaida North Korea na missile tara kapaktuna lebak kasigi supreme leader Kim Jong Un na mahaki matik mayai ulakre. South Korea gi joint of staff ki maikai degi phongdokkiba report tamagi matungina North Korea na makhoi konung Pyongyang dagi aduk mayai leiraba ballistic missile tara mukado kapakhibani. Thawong ase mapungoina North Korea da leiriba matik mayai adu South Korea amadi America da utna bohonarakhibani. South Korea amadi America leba kanimaki military gi apunba war exercise atharakpa se North Korea na khwaidagi asawba thabak kamani. Mamang da so South Korea amadi America leba kani gi marakta North Korea maya nakna leiriba samudra gi lamda war exercise athaba leikhrabani. Asigumba thawong asi yaningdaba phongdokladuna North Korea na missile kapkhalaktuna tawrakliba thawong asida South Korea na nungnangba phongdokhre. South Korea na muk khoisau narakliba sigi achauba maramama hairagadi North Korea na missile kapkhalaktuna chatharakliba thawong aduna maram moiraga America na makhoi missile launcher kaya South Korea da deploy tawduna thamamba do lawthokpa horakhibani. Aduga report asigi matungina South Korea da deploy tawduna thamamba missile launcher amadi air defense system sing lawthoktuna puba horakliba se hojik Iran ga lan soknariba sida sizinanaba US na honarakpani hairi. Adubu US ki thawong asina South Korea gi security da karakpa yana lakhibani. Chayol anirom tuminna leiruraba matungda China gi plane kaya Taiwan gi maikai da paisilakre. Maromdom sasan tawjaba democracy chatpa Taiwan gi mayokta akanba threat tawduna lakliba communist China na hawkiba chayol anirom asi tuminna leiruraba matungda ngarang amuk Taiwan pangna military plane kaya paisilakre hairi. Taiwan gi defense ministry na phongdokkiba matungina Chinese military plane kuntaruk khak Taiwan gi maikai da paisilakhe. Plane singadugi manungda taratarukti Taiwan gi central amasung khanongchup air defense identification zone lansilakhi hairi. Taiwan gi akoibada China gi lan gi jahaz taret su honbo ukhi haina pau gi source aduna haiki. Taiwan gi defense minister Wellington kuna phongdokkiba matungina hawkiba chayol ani sida Chinese military na tuminna leiringai matamda su Taiwan gi oinade masa ngakthoknabagi sem saba tokhide hairi. China na Taiwan ase nongmadi soidana lausangani haina wasatpa maramna nakalani sigi marakta matam amada hekta lan thokpa yana leiri. Pakistan hairiba leibak ase terrorist ki factory amani haina lora lumana phongdokhre. Pakistan hairiba leibak ase terrorist ki factory amani haina Donald Trump pu mapung phana sogatpa America gi social worker lora lumana phongdokhre hairi. Report amagi matungina Lora Lumarna social media gi khuthang da phongdorapagi matungina Pakistan hariba lebak ase
terrorist ki factory oina thabak torakpana malemda achouba chaitheng ama piba leipak amani maram aduna Pakistan na America ga phana yamna naksinna ba honarabaso Pakistan dagi America na lapthok na leibana achumba kongthang oigani haina Donald Trump ki laingak ta pautak pi khibani New Delhi da pangthokhiba thoram amadasu social worker Laura Lumar na Islamic terrorist marang kaina puthokliba Pakistan gi laingak ka America ga naksinna ba haibasi America gi oina chawna mangjaba haibadu oigani Malem gi leibak singda thokliba akiba phanglaba terrorist sing attack adu Pakistan ga adumak connection leramba oiri America gi president Donald Trump na paikhalliba thabak thoram sing afaba ngaktani adubu Trump ki laingak na paikhatpa thabak H1B visa gi thabak asidi tawhaningde masina America gi chawkhatpa gi lambi da ayat apan pirakpa yai hainasu bahakna phongdokhi